Wara ġurnata ta' stennija u eċitament, id-Dukessa ta' Cambridge Kate Middleton weldet tifel. Kien propju it-tnejn kmieni filgħodu meta d-Dukessa ta' Cambridge Kate Middleton iddaħlet fl-isptar St. Mary f'Londra ħalli twellet it-tarbija rjali. L-eċitament, speċjalment fost dawk li jħobbu jsegwu l-familja rjali, kompla jiżdied matul il-ġurnata kollha. Dan kien evidenti fost l-għexieren ta' nies li nġabru barra l-isptar u quddiem il-Palazz Rjali ta' Buckingham. Dan minkejja li t-tnejn kienet l-iktar ġurnata sħuna fir-Renju Unit din is-sena. Matul il-jum kollu bdew isiru diversi mħatri jekk it-tarbija rjali kienet se tkun tifel jew tifla. Dan minħabba l-issess tat-tarbija qatt ma kien żvelat mill-familja rjali. Bdew isiru wkoll diversi mħatri fuq l-isem tat-tarbija. Fost l-ismijiet li semmew kien hemm Alexandra, George, Charlotte u James. Tajjeb ngħidu li issa it-tifel tal-koppja Kate u William ser jingħata it-titlu tal-Prinċep ta' Cambridge u se jkollu diversi karigi fosthom ta' kap tal-Forzi Armati, Gvernatur Suprem ta' Church of England u anke kap tal-Commonwealth.